ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман назоратон мегардонем. Дар студия Оишаи Сатто. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашни бостонии Наврӯзи Аҷам дар фазои озоду осуда, дар давлати соҳибихтиёру обод ва дар шароити сулҳу суботи комил таҷлил карда мешавад. Дар асоси манбаъҳои таърихӣ, ниёгони шарафмандамон Наврӯзро ҳанӯз дар давраҳои мавҷудияти давлатҳои нахустини худ дар гӯшаҳои гуногуни сарзамини зисти худ бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил мекарданд ва ин айёмро барои ободиву сарсабзии диёри хеш истифода мебурданд. Дар ин рӯз табиат ва инсон нерӯи тоза пайдо карда дилу андешаҳо ба ҳам меоянд. Одамон некиву накӯкорӣ ва амалҳои хайру савобро тарғиб месозанд. Дар Наврӯз табиат зинда шуда қабои сабзу зеборо ба бар мекунад. Тоҷикистон ки кишвари кӯҳсор аст, дар ин рӯзҳо таробати дигареро ба худ мегирад ва бо шукуфтани гулу гиёҳ намои дигар мегирад. дар воқеъ табиати Тоҷикистон беназир буда дар ҳар фасли сол ранги ба худ хос мегирад. Хусусан баҳори Тоҷикистон манзараҳои дилфиребу нотакрор дошта қалби ҳар нафарро саршори шодию фараҳ мегардонад ва ба кас илҳоми тоза мебахшад. ҳоло навори ҳамкорони мо аз манзараҳои нотакрори табиати ноҳияи Дангара манзуратон карда мешавад.
тавре хабар дода шуд имрӯзҳо дар саросари мамлакат тантанаҳои наврӯзӣ бо ҳама расму оинҳояш танинандоз аст. наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо шаҳомат ва риояи анъанаву суннатҳои хос таҷлил карда шуд. Сокинон бо ҳисси баланди худшиносӣ ва эҳтиром ба суннату анъанаҳои қадимӣ ба бар либоси идонаи баҳорӣ ба ҷашнгоҳи наврӯзӣ шитофтанд. гузориши хабарнигорони мо. ҷашни наврӯз ки бо умри беш аз 6000 солаи худ дар сарнавишти миллати тоҷик ва тамоми меросбарони он нақши барҷаста дорад, чун падидаи нотакрори фарҳангӣ ва унсури муҳимтарини тамаддуни аҷдодонамон дар масири таърих одамонро ҳамеша ба созандагию офарандагӣ, эҷодкорӣ ва иқдомоти нав раҳнамоӣ кардааст. фазилати наврӯз чун ҷашни пайванди инсон бо табиат, аз вусъат бахшидани амалҳои созандаву ободкорона, сабзондану парвариши ниҳолҳо, бунёди боғҳо, тозаву озода нигоҳ доштани хонаву дар, маҳалли зист ва муҳити атроф иборат мебошад. сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон наврӯзи оламафрӯзро чун рамзи пирӯзии нур бар зулмот, гармӣ бар сардӣ ва некӣ бар бадӣ дар наврӯзгоҳи деҳаи Барушони ноҳияи Рӯшон бо шукӯҳи хос истиқбол намуданд. намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллии хоси мардуми Кӯҳистон шаҳодати он буд, ки сокинони вилоят аз эълон гардидани солҳои 2019-2021 чун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ илҳоми тоза гирифта, тамоми саъи худро ба эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ равона намуданд. бояд гуфт, ки мардуми фарҳангсолори мо наврӯзи оламафрӯзро чун ҷашни бостонӣ аз гузаштагон ба мерос гирифта, онро дар суннату анъанаҳо, ҳунарҳои мардумӣ ва адабиёти хативу шифоҳӣ бисёр васеъ ва ба таври шоиста инъикос намуданд. чун дастгирии табақаи эҳтиёҷманди аҳолӣ дар заминаи сиёсати инсонпарваронаи пешбӯи муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвари соҳибистиқлоламон анъанаи некӣ гардидааст, дар ин рӯзи шодиву фараҳ ба зиёда аз 30 нафар кӯдакони ятим тӯҳфаҳои идона тақдим гардида, ҳамчунин ба як гурӯҳ собиқадорон кӯмаки яквақтаи моддӣ расонида шуд. зимни табрикоти раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов зикр гардид, ки наврӯз пеш аз ҳама ҷашни мардумӣ ва як ҷузъи зиндагиву ҷаҳонбинии халқи мо ба ҳисоб меравад. таъкид шуд, ки ҳоло хурду бузурги кишварамон ба наврӯз ва суннату оинҳои он арҷ мегузоранд. барои дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани он омодагӣ мегиранд ва ин суннати деринаро бо шодмониву нишоти хоса таҷлил мекунанд. аз он изҳори ифтихор карда шуд, ки бо талошҳои пайгирона ва сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат чун нишони арҷгузорӣ ба гузаштаи пуифтихори миллати тоҷик, акнун ҷашни наврӯз бо ҳама шаҳомату шукӯҳаш ҷашн гирифта мешавад. муовини сарвазири ҷумҳури Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода сокинони вилоятро аз номи ҳукумати ҷумҳури Тоҷикистон ба ифтихори ҷашни милливу мардумӣ наврӯзи бостонӣ шодбош гуфта изҳор дошт, ки наврӯз на танҳо оғози кори деҳқон, балки шурӯъ гардидани ҳама гуна ташаббусҳои созанда ба хотири боз ҳам ободу пешрафта гардонидани сарзамини аҷдодӣ вусъати корҳои ободонӣ ба ҳисоб меравад. таъкид шуд, ки наврӯзро одатан сароғози сол, оғози эҳёи табиат пас аз сардии тӯлонии зимистон, омили баракати заҳмати деҳқон ва фаровонии хони мардум мешуморанд. намоиши театри кононидашудаи аҳли фарҳанги вилоят таҳти унвони наврӯзи Бадахшон анҷомбахши чорабинии идона гардид. сокинони ноҳияи Шуғнон наврӯзи аҷамро дар маркази ноҳия шаҳраки Ваъдат бо як шукӯҳу шаҳомати хоса истиқбол гирифтанд. мардуми шарифи ноҳия бо дастовардҳои беназир ба намоишгоҳ ҳозир шуданд. яке аз суннатҳои маъмули наврӯзи ҳафсину ҳафшӣ мебошад, ки то ҳозир миёни қавмҳои ориёӣ роиҷ аст, ба мараз гузошта шуд. корхонаву идораҳо маҳсулоти дастии худро манзур намуда писанди амагон гардид. наврӯз баёнгари симои миллат, таърихи давлат ва таҷассумгари анъанаҳои мардумӣ мебошад. зикр гардид, наврӯз ҳазорсолаҳо мавқею манзалати худро аз даст надода, сол аз сол нуфузу мавқеи он оламшумул мегардад. наврӯз ҳамчун ҳиди баҳор, эҳёи табиат ва зиндашавии олам мебошад. наврӯз идест, ки бисёр халқҳои ҷаҳон онро бо тантана ҷашн мегиранд. наврӯзи ноҳияи Шуғнон бо як шукӯҳу шаъомати хоса чун рӯзи ягонаи дӯстӣ, оғози кишту кори баҳорӣ таҷлил гардид. баҳри дилхушии иштирокдорон чун армоғони идона аз тарафи бахши фарҳанги ноҳия барномаи консертӣ пешкаш гардонда шуд. тантанаҳои наврӯзӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон чун иди аҷдодӣ ва ҷашни баҳору сулҳу сафо бо шукӯҳу шаҳомат бо эҳсоси ифтихор ва шукргузорӣ аз ободиҳои ватан баргузор шуд. гузориши хабарнигорони мо.
ҷашни наврӯзи хуҷасапайро сокинони ноҳияи вахш бо риояи суннату анъанаҳои ниёгон ки аз манзалату шукӯҳмандии ин ҷашни зебо бозгӯӣ менамояд истиқбол намуданд. Ба ин муносибат дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни пурифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд иншооти самти фаъолияташон гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Ифтитоҳи майдончаи замонавии варзишӣ дар ҷамоати деҳоти 20-солагии истиқлолият боиси хушҳолии сокинон бахусус ҷавонону наврасон гардид ки минбаъд метавонанд дар ин варзишгоҳ аз рӯи талаботу қоидаҳо ба бозиҳои волейбол ва футбол машғул гарданд. Гуфта шуд ки дар бунёди ин иншооти варзишӣ соҳибкорони маҳаллӣ саҳмгузор мебошанд. Дар ҷамоати шаҳраки вахш маркази савдову хизматрасонӣ расман ба фаъолият оғоз намуд ки дар ошунаи якуми бино кошонаи ҳусон, дорухона, фурӯши техникаи маишӣ ва дар ошунаи дуввум бошад сехи дузандагӣ ифтитоҳ гардид ки бо 6 дастгоҳи замонавии дузандагӣ таъмин мебошад. тибқи иттилоъ минбаъд дар ин маркази савдову хизматрасонӣ беш аз 12 нафар бо ҷои кор таъмин гардида ҳамзамон сатҳи хизматрасонӣ ба сокинон беҳтар мегардад. дар варзишгоҳи марказии ноҳия ки макони баргузории ҷашни наврӯзи фархондапай интихоб гардида буд, ҳазорон нафар сокинону меҳмонон ба ҳам омода бо ифтихори баланди ватандӯстӣ ин иди ҷамшидиро бо фароҳмандӣ истиқбол мекарданд. ба хотири дар сатҳи баланди фарҳангиву риояи ҳама оинҳои неку баҳори наврӯз истиқбол гирифтани ин ҷашни байналмилалӣ кормандони тамоми иdoraу муассиса, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва дигар сокинон бахусус бонувону ҷавондухтарон бо пешниҳоди намунаи дастовардҳои худ оростани хони пурнозу неъмати наврӯзӣ, хусусан ҳафтсину ҳафшин ки инъикосгари расму оинҳои ниёгонамон мебошад ба тамошо гузоштанд. дар намоишгоҳи идона беҳтарин намунаҳои ҳунари косибиву дуройтгарӣ, оҳангариву гулдӯзиҳои занону бонувон бори дигар собит мекарданд ки мардуми тоҷик аз азал ба ҳунару ҳунармандӣ шавқи беандоза дораду дар ин ҷода муваффақ мебошанд. ин ҷашни умумимиллӣ барои халқи мо мероси таърихӣ ба шумор меравад, зеро он аз гузаштагони дурамон ба ёдгор мондааст. боиси ифтихор аст ки дар поку беолоиш ва бегазан ба насли имрӯз расонидани ин суннати бисёр гиромии таърихӣ саҳми фарзандони фарзонаи миллати тоҷик беназир мебошад. наврӯз ҷашни фарурасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои деҳқонӣ, айёми баробаршавии шабу рӯз буда, таи солҳои пойдории истиқлолияти давлатӣ дар кишвар бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми байналмилалиро соҳиб гашту акнун дар ҷаҳон онро бо риояи суннату оинҳои ниёгони мо таҷлил менамоянд. ёдовар гардидан ба маврид аст ки ҷаҳонишавии наврӯз мо ворисони ин ҷашни зебову ҳумоёни аҷдодиро водор месозад ки дар баробари ифтихор кардан инчунин барои минбаъд дар сатҳи баланд таҷлил ва эҳё намудани суннатҳои ахлоқиву маънавӣ ва фарҳангиву миллии он иқдомҳои бештар намоем ва ба аҳли олам ҷиҳати муаррифӣ намудани фазилатҳои волои инсондӯстонаи он пайваста азму талош кунем. дар тантанаҳои ҷашни наврӯзии ноҳияи вахш намояндагон аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати вилояти Хатон ва дигар меҳмонон ширкат намуда ба намоишгоҳи наврӯзии сокинон баҳои баланд доданд. дар ин ҷашни зебо хурду калон бо рӯяи баланди идона иштирок намуда наврӯзро ҳамчун рамзи рӯзи нав, ибтидои соли нав ва иқдому амалҳои нави ободониву тозакориҳо дониста нишонаи пешрафти тафаккури созандаву бунёдкоронаи мардуми ориёинажод мешумурданд. зимни суханрониҳои табрикотӣ вобаста ба роҳи тайнамудаи ин ҷашни ниёгон ва шукӯҳу манзалати имрӯзи он маълумот дода шуда шӯҳрати ҷаҳонӣ гирифтани наврӯзро нишонаи эътибору эҳтироми мардуми сайёра нисбат ба урфу анъанаҳои неки ниёгони мо маънидод карданд. бедории табиат ва хусусан суннатҳои писандидаи ҷашни наврӯз тақозо менамояд ки дар баробари чорабинҳои ҷашнӣ аз ҳар рӯзи мусоиди баҳорӣ оқилонаву самаранок истифода карда барои кишту кори баҳорӣ ва коштани донаи умед ки файзу неъмати хони наврӯзии мо мебошад камари ҳиммат баста шавад. ҳамин тариқ ба хотири болидароҳии сокинони меҳнатдӯсти ноҳияи вахш рақсу таронаҳои дилошуби наврӯзӣ пешкаш гардид ки ҳамагон дар ҳар гӯшаи идгоҳ шодию нишод ва хушҳолӣ мекарданд. худойдоди раҷаб, искандари саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи вахш. ҷашни наврӯз рамзи амалу корҳои нек, дӯстию рафоқат ва ободкориҳо буда маҳбубтарин иди мардуми фарҳангдӯсти миллатамон ба ҳисоб меравад. субҳи барвақт барои сокинони ҷамоати шаҳраки совети ноҳияи Тимурмалик пайки деринтизори наврӯзӣ буд. пули мошингузар ки солиёни зиёд таъмирталаб буду барои рафтуои мошинҳо монеа эҷод мекард, дар доираи корҳои ободониву созандагӣ аз ҷониби масъулини мақомот ва саҳмгузории соҳибкорони маҳаллӣ сохта дар вазъияти тантанавӣ мавриди истифода қарор гирифт. сокинони ҷамоат бошанд бо шодиву нишод анъаноти неки наврӯзиро дар ҳамин ҷо баргузор намуданд. дар идомаи корҳои ободониву созандагӣ тибқи нақшачорабиниҳои солҳои рушди деҳот
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ наврӯзи имсола ба сокинони деҳаи Кангурти ноҳия боз як муждаи нек овард. Ин ҳам бошад ифтитоҳи маркази фароғатии Салим мебошад. Бинои тозабунёди маркази хизматрасонӣ иборат аз 3 ошиёна буда, дар он меҳмонхона, тӯйхона ва маркази бозиҳои кӯдакона фаъолият мекунад ки дар ин ҷо айни ҳол 10 нафар ба ҷои кор таъмин гардиданд ва масъулин нақша доранд ки дар ояндаи наздик ҷойҳои кориро зиёд намоянду сатҳу сифати хизматрасониро ба сокинон боз ҳам беҳтар намоянд. дар бунёди маркази фароғатии Салим ки бо шукӯҳи худ зебогии маҳалро таъмин менамояд, соҳибкорони маҳаллии ватандӯст оилаи Одинаевҳо, Раҳимовҳо, Қодировҳо ва Давлатовҳо саҳмгузор мебошанд. тибқи нақшаи мақомоти маҳаллӣ баҳри рушди маҳал ва фароҳам овардани шароити арзандаи кору рӯзгор барои сокинони деҳоти дурдаст аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ чунин иқдомҳо ба назар гирифта шудааст ки давоми 3 соли оянда мавриди истифодаву баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. ҷашнгоҳи асосии наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи Тимурмалик варзишгоҳи марказии ноҳия интихоб гардида буд ки перу барно бо бабар намудани сару либоси идона бо рӯҳияи болидаву чеҳраи кушод озими ҷашнгоҳ гардиданд. дар аввал меҳмонон ва масъулини ноҳия аз дастоварду намоиши наврӯзии сокинон дидан карданд ки дар ин намоишгоҳ сокинони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ва ташкилоту муассисаҳо бо оростани хони наврӯзӣ, ҳунарҳои дузандагию бофандагӣ, кандакорию наққошӣ ва дигар ҳунарҳои мардумӣ қобили таваҷҷӯҳ ва писанди меҳмонон гардид. яке аз оинҳое ки хоси ҷашни наврӯз мебошад ин омода кардани таомҳои миллӣ мебошад ки бонувони ноҳияи Тимурмалик аз субҳи барвақт гирди ҳам омада ҳар гуна таомҳои миллиро тайёр мекарданд. баъд аз тамошои ин гӯшаҳо намояндаи ҳукумати ҷумҳурӣ ва роҳбарияти ноҳия сокинонро бо фарорасии иди баҳору наврӯз табрику таҳният намуданд. сипас чун рамзи қадршиносӣ ба як қатор фаъолони ноҳия ифтихорнома ва тӯҳфаҳои идона тақдим гардид. чун рамзи баҳору наврӯз арӯси сол вориди ҷашнгоҳ гардида базми суруду шеърхонӣ боз ҳам танинандозтар гардид. барномаи фарҳангии пешниҳодгардидаи наврӯзӣ ки тараннумгари зебоиҳои табиату анъанаҳои миллӣ буд дар сатҳи баланд омода шуда пешкаши сокинони ноҳия гардонида шуд. наврӯз ки ҳамчун як ҷашни табиӣ соли як маротиба ҳамин шабрӯз эҳьё мешавад ва ин ҳам бошад рабт дорад ба миллати тамаддунсози мо, махсусан сокинони ноҳияи Тимурмалик ки ба чорводориву кишоварзӣ шуғл доранд, ҳамин шабрӯзро интизорӣ кашида наврӯзро бо ҳама ҷузъиёташ истиқбол менамоянду барои фаровонии ҳосили соли оянда дони умед мепошанд. дар идомаи тантанаҳои наврӯзӣ дар ноҳияи Тимурмалик дар як мавзеи мусоид мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор гардид ки дар он даҳҳо нафар паҳлавонон аз ҳудуди ноҳия ва берун аз он ширкат намуданд ва маҳорати худро тавассути зӯрозмоӣ нишон доданд. Салоддин Иматов барои барномаи иттилооти ахбор аз ноҳияи Тимурмалик. истиқболи шоиста аз ҷашни наврӯз мардумро ба иттиҳоду сарҷамъӣ ҳидоят месозад. агар наврӯз ба шодию нишод истиқбол карда шавад, ҳаёт ҳам бо хушию хуррамӣ идома меёбад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ин иди аҷдодӣ бо шукӯҳ истиқбол гирифта шуд. аҳли ҷомеаи меҳнатии ҳамаи ҷамоати деҳоти ноҳияайнӣ наврӯзи оламафрӯзро бо рӯҳияи болида ва арҷ гузоштан ба расму оинҳои ниёгон таҷриб намуданд. барои дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани наврӯзи оламафрӯз занону бонувони ҳунарманд хӯрокҳои миллии омоданамудаи худро ба намоиш гузоштанд ки он таҷассумгари суннатҳои деринаи ин иди аҷдодӣ мебошад. хони идона ки бо хӯрокҳои миллӣ, суманак, қурутоб, шакароб, оши бурида ва номгӯи зиёди дигар таомҳои миллӣ, меваҳои шаҳрбори кишвар орой ёфта буд, диққати иштирокчиёни базми наврӯзиро бештар ҷалб сохт. сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки имрӯз ҷашни наврӯз байналмилалӣ гардид ва ин идро дар кишварҳои хориҷ низ бо шаҳомати хоса таҷлил менамоянд. дар ин рӯз ба истиқболи наврӯзи хуҷастсапай дар доираи корҳои ободонӣ бинои нави дидбонгоҳи алоҳидаи ҳарбикунонидашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба муҳофизати ноҳияайнӣ ки аз ҷониби кормандони дидбонгоҳ бо мусоидати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия сохта шудааст ба истифода дода шуд. то имрӯз кормандон дар бинои кӯҳна ки шароити хуби корӣ надошт фаъолият менамуданд. иншоот аз 2 ошиёна утоқҳои корӣ, синхона бо технологияи компютерӣ, асбобҳои аёнӣ ва бинои ёрирасон иборат мебошад. ҳамчунин дар шаҳраки Зарафшон, шафати шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд бо иқдоми сокини деҳаи Кантек Кариммурод Кучмуродов ки ҳамоми замонавӣ бунёд гардидааст мавриди истифода қарор дода шуд. гуфта мешавад ки то ин замон дар ин масир ки ҳамеша сайёҳони дохил ва хориҷи кишвар рафту менамоянд, чунин маркази хизматрасонӣ мавҷуд набуд. ин иқдоми наҷиб дар доираи эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ амалӣ гардида
برای ساکنان و مهمانان شرایط خوبی خدمترسانی و جای نوی کاری مهیا شد. برای جشن 30 سالگی سلطنت جمهوری تاجیکستان یک انشاءات زمانربی با دستور هدایت‌های جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام رحمان ساخته به استفاده داریم. در زمینه توجه رهبریت عالی مملکت به قشر نیازمند و فرزندان یتیم مانده امروز در تمام شهر و ناحیه‌های کشور تدبیرهای مشخص و هدفرس اندیشیده می شود. از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی با 22 نفر یتیمان کل که محصلین مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه می باشند تحفه‌های عیدانه بخشیده به جشن نوروز تقدیم کرده شد. ورزشگاه مرکزی شهرک زرافشان ناحیه عینی به استقبال نوروزی خجسته قبای عیدانه را ببر کرده بود. دسترخوان نوروزی چون طعم‌های ملی، هفتچین و هفتچین، رسه‌های هنرمندان با محصول دستی زنان و بانوان چیره‌دست و دیگر محصولات خواجگی قشلاق نشان از فراوانی جهد و تلاش مردم در پیشرفت ساحه‌ها می‌دهد. ورزشکاران و شیرینکاران در گوشه دیگر با برنامه‌های جالب دقت جمع آمدگان را شاد نمودند. در ورزشگاه ناحیه نزدیک به 5000 نفر با چهره‌های پر از شادی به استقبال نوروز جمع آمده همدیگر را شاد باش می‌گفتند. اهل جمع آمدگان را رئیس ناحیه، نماینده حکومت مملکت و نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت تبریک گفته تاکید داشتند که با تشبث نیکی پیشوای ملت نوروز از نو احیا و جهانی گردیده باعث افتخار خلق تاجیک گردید. گفته شد که در زمان استقلالیت دولتی حکومت مملکت احیای رسم و آیین‌های قدیمی را در محور سیاست خود قرار داده برای در سطح بین المللی معرفی نمودن فرهنگ و تمدن خلق تاجیک تدبیرهای مؤثر را راه اندازی نمود. هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه برنامه تئاتر کنونده شده را پیشکش ساکنان و مهمانان گردانیدند که پسند همگان گردید. شادی و فرح و رقص و سرور اشتراکچیان زیر ترانه‌های تجسم کننده نوروز و بهار خاطرمان صورت گرفت. نوروز دستاورد تاریخی ملت تاجیک محسوب یافته محض در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان بیشتاسا و با جهد و تلاش‌های پیوسته خسته ناپذیر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان ارزش و منزلت خاصه و جایگاه جهانی کسب نمود. ساکنان ظفرمند ناحیه ظفرآباد با شکرگزاری از سیاست پیشگرفته رهبریت عالی مملکت امروز در فضای وحدت و آسایشتگی نوروز حجت‌سپری را تنتنه نمودند. پیش از آغاز چهاربین‌های نوروزی نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و ناحیه ظفرآباد در مرکز ناحیه کارخانه دوزندگی با ابتکار صاحبکاری ورزیده ظفر اولو برای با کار دائم فرا گرفتن 8 نفر زنان و دختران بیشغل ناحیه بنیاد گردیده. در جماعت دهات به نام عبدالرحمن جامی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه بنگاه طبی، در جماعت دهات به نام حمید علیو با سهم صاحبکار محلی جمشید بابویف تالار ورزشی معاصر و در جماعت شهرک مهنت آباد با سهم برادران صاحبکار سعید وفا آشخانه معاصر ملی را مورد استفاده عموم قرار دادند. ادامه چهاربین‌های ناحیوی در ورزشگاه مرکزی جریان گرفت. هنرمندان 5 جماعت دهات و نزدیک 20 محله محصول دستان خویش را در خیمه‌های طبق طلبات عنصرهای نوروزی آرا یافته به معرض گذاشته ساکنان و مهمانان را با شکرگزاری از فضای آرام و آسایشته دوران صاحب استقلالی و نوروز حجت‌سپار با شعر و سرود، چنگ و چغانه و بازی و مشغولیت‌های نوروزی استقبال گرفتند. ذکر گردید که نوروز با تازه‌کاری‌ها و پاککاری‌ها و بیداری طبیعت معرفی گردیده در تفکر انسانیت اندیشه‌های نو و جدید را جای داده هر فرد خودآگاه خویشتن شناس را روحاً و جسماً بالیده می‌گرداند. شناخت منزلت نوروز عجم در آن است که محض با جهد و تلاش‌های بنیادگذار دولت نوین تاجیکان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان در سازمان جهانی یونسکو پذیرفته و جهانی گردید و امروز ساکنان سیاره با خوشنودی و بالید خاطری آن را جشن می‌گیرند. در دایره تنتنه‌های نوروزی به گروه کلان سابقه‌داران و پیران کار و 10 نفر یتیمان کل تحفه‌های قیمتناک پرزیدنت مملکت، رئیسان ولایت سوخت و ناحیه ظفرآباد و ریاست حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در ناحیه تقدیم کرده شد. گردآمدگان تنتنه‌های نوروزی در ورزشگاه مرکزی شاهد تماشای کاروان نوروزی گردیدند که با قوه آموزگاران دانشجویان کالج‌های آموزگاری پلی‌تکنیکی، لیسه‌های کسب تکنیکی و صنعت کشاورزی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه، مکتب ورزشی ناحیه، کارمندان طب و صنعت کشاورزی و جماعت‌های شهرک و دهات تشکیل گردیده بازگوی تاریخی کهن نوروز حجت‌سپار بودند و تأثیرات بوی غنی به بار آوردند. برنامه کلان کنسرتی هنرمندان و حافظان بخش فرهنگ ناحیه تحت عنوان ذهن نوروز فرخنده قدم که وصاف مهر وطن، پیک نوروز، بهار نازنین قبا و خدمت‌های شایان پیشوای ملت محسوب می‌یافت، خاطر شرکت کنندگان بزم نوروزی را شاد و بالیده گردانید.
наврӯзи оламафрӯз танҳо як иди расмӣ ва ё ҷашн тақвимӣ набуда, балки оғози гардиши ҷадид дар табиат ва нуқтаи саршавии давраи нави эҳё ва рӯиши тамоми мавҷудоти зинда маҳсуб меёбад. дар ин фасл қалбаҳои пиру барно ба хурӯш омада, рӯҳу ҷон шодоб мегардад ва вуҷуди инсонҳоро шодию хуррамӣ ва сабзию тароват фаро мегирад. гузашта аз ин наврӯз ёдгории беназири ниёгон ва таърихи зиндаи миллати тамаддунофари тоҷик маҳсуб ёфта, далели шикастнопазир ва исботи равшани ҷаҳонбинии илмии аҷдоди пешинаи мардуми тоҷик аст. таҳти ҳамин афкори солим имрӯз ҷашни наврӯзи ҳуҷаста дар истаравшани бостонӣ ба таври хотирмон тантана гардид. оғози расмии корҳои сохтмону ободонӣ дар хиёбони ба истиқболи 160-солагии шоири достонсаро ва бедилшиноси истаравшани Зуфархон Ҷавҳарӣ бунёдшаванда, ифтитоҳи майдони парчаби миллӣ ва ошхона барои донишҷӯён дар коллеҷи тиббии шаҳр, мавриди истифода қарор гирифтани таваллудхонаи дорои 10 кат ва ҳуҷраи хатна дар деҳаи лакати ҷамоати деҳоти Зарҳалол, гузошта шудани нишон ва рамзи кураи замин дар гардиши шоҳроҳи Душанбе Истаравшан Чаноқ, бунёди боғи 10 гектараи ниҳолони себу ноки содиротӣ ва пурсамар истифода кардани байни қаторҳои боғи навбунёд тавассути парвариши картошкаву сабзӣ, айёдати кӯдакони бепарастори хонаи кӯдакони шаҳр ва бо тӯҳфаҳои молию хӯрокворӣ қадрдонишонани онҳо шукӯҳи наврӯзи дилафрӯзи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро боз ҳам рангу ҷилои тоза бахшид. дар ин рӯзи пур аз фарову шодӣ маҷмӯаи тарихию меъморӣ ва фарҳангии қалъаи Муғ низ саршор аз меҳмонону сокинони бостоншаҳри Истаравшан буд. дар ҳамаи 90 ҳуҷраи айвони бо санъати беназири меъморӣ бунёду ҳаққоқӣ гардида маҳсули дастони ҳунарпарвари ҳунармандони Истаравшанӣ ба маъраз гузошта шуда буданд. дар радифи қофиласорони касбу ҳунари воло донишҷӯёни муассисаи давлатии коллеҷи ҳунармандии шаҳр низ маҳсули эҷоди хишро ба доварии сокинону меҳмонон гузошта баҳои сазоворро соҳиб гардиданд. дар суханронии табрикии масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Истаравшан аз ҷумла зикр гардид ки наврӯзи дилафрӯз сароғози ҳамаи корҳои созандагии ободкорӣ маҳсуб ёфта бо дастгирии ҳукумати Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд шаҳри Истаравшан, саҳми соҳибкорон ва сокинон ба истиқболи ҷашни бузурги 30-солагии истиқлолияти давлатии кишвар наздики 500 иншооти хурду бузург бунёду азнавсозӣ мегардад ва дар соли нахустини солҳои ободонии деҳот, рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аллакай зиёда аз 100 иншоот мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст. зикри ба маврид аст ки аксари корхонаҳои бунёдшуда садҳо нафар қувваи қобили меҳнатро бо кори доимӣ ва маоши арзанда таъмин гардонда, дар радифи таъмини эҳтиёҷоти аҳолии шаҳру вилоят дастранҷи хишро берун аз марзи Тоҷикистон содирот месозанд. шодии нишоти ширкаткунандагони базми наврӯзи ҷаҳонафрӯзро барномаи консертии ҳофизону кормандони бахши фарҳанг, донишҷӯёни коллеҷҳои тиббию ҳунарҳои мардумӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳр ҷаззобу хотирмон гардонид. сокинону меҳмонони шаҳри бостонии Истаравшан бо шодию нишод ва шукргузории самимона аз сиёсати дохилию хориҷии ҳукумати мамлакат ва ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон то чанд муддати дигар ҷашни наврӯзи ҳумоюнқадамро тантана намуданд. ҷавҳари таърихиву фарҳангии ҷашни наврӯз саодату пирӯзии аҳли башар буда инсонҳоро ба ҳамдигарфаҳмиву ҳамзистии осоишта, некӯкориву созандагӣ, дӯстдоштану эҳтиёт кардани табиат ва неъматҳои он ҳидоят менамояд. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ низ ба истиқболи наврӯзи аҷам чорабиниҳои фарҳангию варзишӣ доир гардиданд. хабарнигорони мо дар ин хусус гузориш таҳия намуданд. тантанаи бошукӯҳ дар шаҳри Роғун аз корвони наврӯзӣ оғоз гардид. субҳи барвақт ба мардуми шаҳр аз фарорасии наврӯзи аҷам мужда расонида шуд. оғози корҳои бунёдкорӣ, шинондани гулу бута ва ниҳоли дарахтон аз ҷумлаи суннатҳои наврӯз маҳсуб меёбад ва сокинони шаҳри Роғун бо азми созанда талош доранд дар ин самт намуна бошанд. дар доираи таҷдил аз ҷашни наврӯз дастовардҳои сокинон ва дигар ташкилоту идораҳои ҳудуди шаҳри Роғун ба намоиш гузошта шуд. аз наврӯз то наврӯз дар шаҳр дар самти зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти саноатию кишоварзӣ натиҷаҳои баланд ба даст омаданд. ҳамзамон дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба рушду равнақ додани ҳунармандӣ ва эҳёи суннатҳои аҷдодӣ таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад. миллати кӯҳанбунёди тоҷик ин ҷашни бостониро аз гузаштагони худ ба мерос гирифта, онро дар суннату анъанаҳо ва ҳунарҳои мардумӣ ба таври шоиста таҷассум мекунанд.
наврӯз ҳамчун ҷашни пайванди инсоният ба табиат маҳсуб ёфта вусъатбахшидани амалҳои созандаву ободкорӣ, сабзонидану парвариши ниҳолҳо, бунёди боғҳо, тозаву озода намудани хонаву кошона ва маҳалли зист дар ин давра анҷом дода мешавад. бо назардошти он ки дар шаҳри Роғун акнун барои шиноидани ниҳоли дарахтону анҷом додани корҳои саҳроӣ имкон фароҳам шудааст, кишоварзон вусъат додани корҳоро ҳадафи асосӣ арзёбӣ мекунанд. таъмини пешрафти соҳаи энергетика ва ба даст овардани истиқлолияти комили энергетикӣ аз ҷумлаи ҳадафҳои аслии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. аз наврӯз то наврӯз дар ин самт натиҷаҳои баланди муваффақият ба даст омаданд. ҳамзамон аз тарафи бонувони ҳунарманди шаҳри Роғун намудҳои гуногуни таомҳои миллӣ омодаву пешниҳод гардонида шуд. ҳамагон ба маҳорати устоҳои чӯбтарош дар шаҳри Роғун баҳои баланд доданд. сипас дар маркази шаҳр чорабинии сатҳи баланд пешниҳод гардид. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сокинони шаҳри Роғунро ба муносибати ҷашни Наврӯз табрик намуда, дар сатҳи баланди ташкилӣ доир намудани онро барои ҳифзи суннатҳои аҷдодӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва ғанӣ шудани ҷаҳони маънавии мардум муҳим донистанд. дар ин рӯз кормандони касбу кори гуногун, ҳунармандон ва сокинони фаъол бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Роғун сарфароз гардонида шуданд. наврӯз дорои таърихи кӯҳан буда ҷашни баҳамоиву шодмонӣ ва анҷоми корҳои созанда ба ҳисоб меравад. барномаи манзур намудаи аҳли фарҳанги шаҳри Роғун таҷассумкунандаи таъриху суннатҳои Наврӯз, фараҳу хушҳолии мардум, эҳёи табиат ва фарҳанги воло буд. дар ин барнома ҳунармандон кӯшиш намуданд он суннату анъанаҳои неки наврӯзӣ ки имрӯз ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтаанд эҳё намоянд ва тавассути саҳнаҳои ҷолибу диданӣ манзури тамошобинон гардонанд. натиҷаи ҳамин талошҳо буд ки барномаи фарҳангии ҳунармандони шаҳри Роғун баёнгари оинҳои қадимаи ин ҷашни аҷдодӣ ба ҳисоб мерафт. ҳамзамон дар ин рӯз аз миёни ҷавонону наврасон чеҳраҳои нави ҳунар муаррифӣ карда шуд. таърихи ҷашни Наврӯз ки аз қаҳри ҳазорсолаҳо сарчашма мегирад, қабл аз ҳама ҷашни мардумӣ ва як ҷузъи зиндагиву ҷаҳонбинии мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. наврӯз оғози эҳёи табиат ва омили баракати заҳмати деҳқон ва фаровонии хони мардум ба ҳисоб меравад. мо суманак мепазему, шумо рақсу бозӣ кунед. омодагии сатҳи баланд буд ки сокинони шаҳри Роғун бо шукргузорӣ аз сулҳу суботи комил, оини бостонии милливу мардумӣ ва соли нави аҷдодӣ Наврӯзи ҷаҳонафрӯзро бо хурсандиву хушҳолии зиёд таҷлил намуданд. сипас дар шаҳри Роғун бо иштироки беҳтарин паҳлавонон мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор гардид. ҳамзамон дар рӯзҳои баҳорӣ дар қисми низомии гвардияи миллӣ аз тарафи кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Роғун дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва сокинони ҷамоати шаҳраки Обигарм чорабинии идона баргузор карда шуд. дар ҳамин ҷо хони наврӯзӣ ороста шуда таомҳои миллӣ омодаву пешниҳод гардид. афсарону сарбозон тавонистанд наврӯзи аҷамро дар сатҳи баланди ташкилӣ таҷлил намоянд. ин тадбири муҳим дар доираи нақшачорабиниҳо ҷиҳати арҷгузорӣ ба оинҳои миллӣ, тарғиби фарҳанги гузаштагон ва фароғати сарбозону афсарон сурат гирифт. масъулини мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Роғун аз таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат ёдовар шуда беҳтаршавии шароити хизмат дар қисмҳои ҳарбиро ба дастгириҳои роҳбарияти ҳукумати мамлакат марбут донистанд. имрӯз сарбозону афсарони дар қисми низомӣ дар ҳудуди шаҳри Роғун мавҷуд будаи гвардияи миллӣ ҷашни Наврӯзро бо истифода аз имкони мавҷуда бо хушҳолию фараҳмандӣ таҷлил мекунанд. ҳамзамон оянда аз тарафи кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Роғун дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроия барои сарбозону афсарон ҳамин гуна чорабиниҳои сатҳи баланд баргузор ва ҷаҳони маънавии хизматчиёни ин қисми низомӣ ғанӣ гардонида мешавад. сокинони шаҳри Роғун талош доранд дар доираи арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги ибратомӯзи хеш Наврӯзи аҷамро хотирмон таҷлил ва эҳёу равнақдиҳандаи тамаддуни башарии хеш бошанд. наврӯз нишонаи пешрафти тафаккури созандаву бунёдкоронаи халқ, мизони ҳаракати сайёраҳо, вуруди соли нави мардуми орiyunajot мебошад.
از این رو در همه دور و زمان فرارسی نوروز را همچون احیای نوروزیا و فیض و برکت به صبرانه انتظاری میکشیدند. نوروز فرخنده پی با پیام‌های نیک و قدم‌های خجسته به سرزمین تاجیکان قدم رنجه نمود. این جشن اجدادی چون رمز محبت و زیبایی، صفا و پاکی و سخاوت و نیکی به شمار رفته، در تاجیکستان عزیز که وطن نوروز است با شکوه تازه تجلیل می‌گردد. جشن نوروز در برابر دیگر سنت‌ها جشن وحدت و یگانگی بوده. از این خاطر کینه و قدورت از دلها بیرون می‌رود و رشته‌های دوستی و رفاقت باز هم مستحکم می‌گردند. نوروز در آیین مردم ما سرآغاز زندگی نو و عملی شدن آرمان‌های نجیب به شمار می‌رود. راه آوردن به کارهای کشاورزی، استفاده عاقلانه آب و زمین، روانیدن حاصل فراوان، بنیاد باغ و کارگاه‌های استحصالی، تازه و آزاده گردانیدن خانه و کاشانه، دیه و محل‌های زیست و دیگر عمل‌های آبادانی از جمله کارهای میباشند که از رسالت نوروز سرچشمه می‌گیرد. بخشیده به جشن نوروز بین المللی در مرکز ناحیه تاجیک‌آباد چاره‌بینی خاطرمان و باشکوه برگزار گردید. در آغاز چاره‌بینی مسئولین مقامات محلی، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر مهمانان از نمایش هنرهای خلقی، خوراک‌های ملی، محصولات کشاورزی، دستاوردهای معارف و تندرستی و دیگر ساحه‌های خواجگی خلقی به معرض تماشا گذاشته شده بودند دیدن کردند. نوروز بین المللی را مردم ناحیه تاجیک‌آباد با روح بلندی بزرگ و افتخار از وطن و وطنداری استقبال می‌گیرند، زیرا این سال حل کننده جهت آمادگی به جشن بزرگ 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود. این است که در نزد ساکنان دوردست کوهستان وظیفه‌های بسیار مهم و مسئولیتناک گذاشته شده است و عملی شدن نقشه‌های پیش‌بینی شده اصلاً برای زندگی شایسته مردم شهرک و دهات نقش ارزنده خواهد گذاشت. هنرمندان با برنامه رنگین خود سرشار از مهر و محبت به وطن و نوروز دلافروز خاطر اهل نشست را شاد نمودند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه تاجیک‌آباد. ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون ناحیه ورزاب نوروز بین المللی را با شکوه و شهامت بی اندازه و دستاوردهای بی‌نظیر سال تجلیل نمودند. هرچند در روز تجلیل جشن با شکوه نوروزی هوا در این منطقه کوهی مملکت سرد و باران میبارید، ولی ساکنان به این نگاه نکرده با دل گرم و روحیه ایدانه به مکان برگزاری این چاره‌بینی مهم تاریخی آمده روز نو سال نو ملی را صمیمانه استقبال گرفتند. ورزشگاه ناحیه ورزاب برای تجلیل با شکوه این جشن زیبای بهاری قبای ایدانه داشت. در صحن ورزشگاه دستاوردهای خوانندگان و آموزگاران، ورزشگران، هنرمندان، سنت‌های خاص نوروزی و هنرهای مردمی به نمایش گذاشته شده بود و ساکنان و مهمانان از هنر والای دوزندگی و سبدبافی، گلدوزی و طبقسازی و آهنگری بار دیگر شناس شدند. در گوشه دیگری ورزشگاه از جانب ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون حدود 7 جماعت ناحیه خوراک‌های خاص نوروز بین المللی از قبیل سومنک، هفت‌سین و هفت‌شین و دیگر طعام‌های بهاری پیشنهاد گردیدند. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزاب از دستاوردهای ساکنان و خوانندگان، ورزشگران و نمایش سنت‌های نوروزی، سر و لباس ملی و هنرهای مردمی دیدن کردند. چاره‌بینی امروزه را نمایش دستاوردها، هنرهای مردمی، سنت‌های خاص نوروزی و چهره بالیده هر یک ساکن ناحیه شکوه دیگر بخشید. با تاکید اشتراکداران نوروز ملی تاجیکان را برای ارج گذاشتن به عرف و عادت و عنعنه‌های خاص به آن امروز در قطار مردم تاجیک همچنین در دیگر دولت‌های دور و نزدیک استقبال می‌گیرند و از روی رسم و آیین برای با شکوه تجلیل آن سومنک و دیگر طعام‌های ملی بهاری را آماده می‌سازند و همین است که مردم با این واسطه جمع می‌آیند و در این روز یکدیگر را تبریک می‌گویند و خرسندی و شادی می‌نمایند. برای بالیدروهی اشتراکداران سزاوار و خوب و خاطرمان جشن گرفتن نوروز بین المللی از جانب اهل فرهنگ ناحیه هنرمندان شناخته برنامه جالبی تئاتر کنانیده شده پیشنهاد گردید. نوروز چون جشن زیبای بهار همگان را سرجم نموده به دلها شادی و سرور می‌بخشد. خرد و بزرگ در فضای صلح و ثبات وطن زیر سرود و ترانه‌های هنرمندان رقص و بازی کرده این جشن بهار را
با آرزوهای نیک خاطرمان تجلیل نمودند. باید تذکر داد که از نوروز تا به نوروز ناحیه ورزوب به دستاوردهای نظررس نائل گردید. در ناحیه در دایره اعلان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و سزاوار استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای نظررس سازندگی انجام یافتند. در ادامه چاره‌بینی ایدانه برای خدمت صافدلانه و دستاوردهای نظررس در ساحه‌های معارف و فرهنگ، ورزش و تندرستی و جوانان فعال، ورزشگران معروف و کارمندان ساحه‌های گوناگون از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه افتخارنامه جشنی و تحفه‌های خاطرمان تقدیم گردید. برنامه رنگین و تئاتر کننده شده شعبه فرهنگ ناحیه و هنرمندان شناخته خاتمه بخش چاره‌بینی با شکوه نوروزی بود. ظاهرشاه تقویمراد، خورشیدی عزیز، ناحیه ورزوب، اخبار. امروز ساکنان جماعت دهاتی به نام صدرالدین عینی ناحیه ورزوب نیز نوروز بین المللی را با نمایش دستاوردهای خواجگی خلق، نمونه هنرهای مردمی و خوراک‌های عنعنوی نوروز، اینچنین روایت سنت و عنعنه‌های نیک این جشن باستانی تجلیل نمودند. نخست ساکنان را از آمد نوروز کودکان با خوشحالی و رقص و بازی آگاه ساختند. طور ذکر شد ملت تاجیک از آن افتخار می‌کند که تاجیکستان وطن نوروز است و در سرزمین ما تنتنه‌های نوروزی همچون آغاز کارهای بهاری و فیض و برکت سال پیش از همه به کشاورزان نیروی تازه می‌بخشند. شبهه نیست که آنها من بعد نیز به خاطر فراوانی دسترخوان مردم کشور، تقویت اقتدار صادراتی مملکت و حفظ امنیت آذوقه‌واری تاجیکستان صادقانه زحمت خواهند کشید. طبق عنعنه‌های نیک اجدادی با فرارسی فصل بهار و ایام نوروز در سرزمین ما دوره کشت و کار و دیگر کارهای آبادانی، بنیاد باغ‌ها، پاکیزه کردن و به ترتیب آوردن منزل زیست، آراستن کوچه و خیابان‌ها و نمود ادانه بخشیدن به شهر و دهات آغاز می‌گردد. نمایش دستاوردها و نمونه هنرهای مردمی و خوراک‌های عنعنوی خیلی جالب و دیدنی بود. مورد ذکر است که در ناحیه ورزوب کشاورزان نامدار با تجربه زیادند و ساکنان آن در استفاده ثمرناک آب و زمین، بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها و عموما مدنیت زمینداری نمونه عبرت می‌باشند. علاوه بر خوان نوروزی همچنین نمایش لباس‌های ملی، هنرهای مردمی که نشان قدیمی بودن تاریخ و تمدن ملت تاجیک را درک می‌داد نیز به معرض گذاشته شده بود. این جشن ملی که در دوام تاریخ کهن‌ترین و پر اهمیت‌ترین جشن‌های ملی محسوب می‌یافت و می‌یابد، ساکنان را به یکدلی و متحدی و انجام دادن عمل‌های خیر و ثواب و آبادانی و سازندگی هدایت می‌نماید. برنامه رنگین فرهنگی که بیانگر سنت‌های نیک نوروزی بود به اشتراکچیان این جشن ملی روح و الهام تازه بخشید. ساکنان مهنت‌خوار ناحیه در این روز گردی هم آمده با شکرگزاری از استقلالیت دولتی و فضای آرام و آسوده کشور رقص و بازی نمودند و جشن نوروز را در سطح خیلی بلند استقبال گرفتند. برگزار نمودن مسابقه‌های ورزشی از جمله بازی‌های ملی از قبیل گوشتنگیری، اسب دوانی و چوگان بازی از عنعنه‌های خاص جشن نوروز می‌باشند. در شهر باختر بخشیده به نوروز بین المللی مسابقه گوشتن ملی برگزار گردید. خبرنگاران ما از این مسابقه گزارش تهیه نمودند. گوشتن ملی در روزهای گرامی داشت از جشن بین المللی نوروز در مرکز ولایت ختلان شهر باختر از جانب رهبریت جمعیت سهامی کشاده ریسنده شهر باختر برگزار کرده شد. گوشتنگیری هم از معروفترین ورزش به نوروز خاص دانسته می شود. از قدیم این جانب تاجیکان در جشن و مراسم های ملی مخصوصا نوروز و مهرگان مسابقه های گوشتنگیری تشکیل کرده شهامت این جشن های بزرگ و تاریخی را باز هم زینت دیگر می بخشیدند و به همین وسیله از این میراث نیاگان ارجگذاری می‌کردند. چاره‌بینی نوبتی ورزشی در ورزشگاه پختکار شهر باختر جریان گرفت. در آن صدها نفر پهلوانان از تمام گوشه و کنار تاجیکستان و بیرون از مملکت ما شرکت ورزیده جسارت و پهلوانی و محاربه‌های رفیقانه تنبتن نشان دادند. در گوشتن سنتی ملی که از جانب رهبریت جمعیت سهامی کشاده ریسنده شهر باختر برگزار کرده شد، تاکید گردید که جشن نوروز باستانی را در برابر تشکیل برنامه‌های وسیع فرهنگی همچنین به برگزار نمودن مسابقه های مربوط به این جشن نیاگان غیر امکان است. برای تماشای مهارت ورزشی و قدرت و نیرومندی جهان پهلوانان بیش از 10,000 نفر تماشابینان جمع آمده از بازی رفیقانه و سبقت دوستانه گوشتنگیران خوشنود می‌گردیدند. مسابقه گوشتن ملی در شهر باختر با قوه آزمایی موسفیدان و نورسان شروع گردید. این ترتیب از قاعده و جریان روند گوشتن ملی درک می‌دهد. داوران سطح جمهوریوی و درجه بین
بین المللی پهلوانان نامدار کشور را بر روی صحنه می‌خواندند تا از قوه‌آزمایی آنها کل تماشابینان حضور داشته فراغت کنند. سبقت میدان پهلوانی خیلی شوق‌آور و جالب جریان می‌گرفت. دیرکتور کل جمعیت سهامی کشاده رسانده شهر بختر نصرت الله فیض‌اللهیف برای هوسمندی گشتنگیران تحفه‌های گوناگون قیمت‌بها تا جایزه‌های مسابقه автомашинаҳои сабукрав таъсис дода буданд. ҳамчунин паҳлавонони номдори ҷумҳурӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва шаҳри бухтар изофатан дастгирӣ карда мешуданд. дар мусобиқаи гӯштини имсола ҳам паҳлавонон аз ҷумҳуриҳои ҳамсояи ӯзбекистон, қирғизистон ва давлати исломии афғонистон ширкат доштанд. ҳунару маҳорати варзишгарони касбӣ ва ҷавонпаҳлавонон аз ноҳияҳои балҷувон, муоминобод, ҷайҳун, шаҳри бухтар, ноҳияи рӯдакӣ ва ноҳияи масҷои кӯҳӣ шодиву нишоти мухлисонро бештар гардонид. барои соҳиб шудан ба шоҳҷоизаи мусобиқаи гӯштини миллӣ дар шаҳри бухтар ду тан паҳлавонони номдори кишвар Комроншоҳи Устопириён ва Саид Ҷамол Алимардонов байни ҳам талош варзиданд. Комроншоҳ нисбат ба ҳарифи худ дар арсаи ҷаҳонӣ муваффақияти бештар дорад. ин паҳлавон ду карат чемпиони Осиё буда шарафи кишвари тоҷиконро дар арсаи байналмилалӣ нуфуз бахшидааст. бозии ду нафар бо ғолибияти Комроншоҳи Устопириён натиҷагирӣ карда шуд. воқеан ҳам Тоҷикистон бо чунин варзишгарони нерӯманд ва парчамбардорони миллат дар арсаи ҷаҳон ифтихор мекунад. дар ҳузури беш аз 10 000 нафар тамошобинон калиди автомашинаи сабукрав ба паҳлавони маҳбуби кишвар Комроншоҳи Устопириён тақдим карда шуд. шоҳҷоизаи дуюм барои рақобати паҳлавонони шинохтаи мамлакат Саид Ҷалол Саидов ва Темур Раҳимов узви дастаи мунтахаби дзюдои ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида буд. бо вуҷуди дастовардҳои беназир доштаи ҳар ду паҳлавон дар арсаи байналмилалии қувваозмоии имрӯзаашон мусовӣ дониста шуд. аз ҳамин хотир автомашинаи дуюм бо пешниҳоди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон бар раёсати кишоварзии вилоят тақдим гардид. ҳунари дигар иштирокчиёни сабқати наврӯзӣ ҳам аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи ресандаи шаҳри бухтар қадршиносӣ карда шуд. тамошобинони муҳтарам, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд ва бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бимонед.